manduku omujumbe nyaribali yarabo esa ansaralia na wadi kichwa sia turuga mtu na bori twakore kanisa hiyo ni ntarulenda tekababia ekega na chiro kwa baganda tena tuasire gukora lakini ngo bakerambia muno asiri bageri enyari bari tuwa timanga na mange egento gyo kanda batebi omumuro yo mino okokunyakundi musire muno mujumbo ino nabakorere gasi nabanjete nani mubwatege sikia mubwate mu waziri kuruga omumuro okoro migosi bogamba nere musire tingo twara mange sengine kubyo nari bari yarogoro nimbwata matanga ngochia ongoro muchango wane ngende mwanjire ngende lakini ndara ikaransa. Let me take this opportunity to welcome Professor Kithure Kindiki, the Deputy President of the Republic of Kenya, to Kisii. With the support of the government, we shall realize a lot of development. And I want to thank Professor, my good friend, for finding time to Kisii. Timbo timange, mchango na rule, osiringi 1,100.